You be me friend was one now for. Is it who want to attack you? So interesting. And I'm so far. Wait a minute more deep. You from say company o mo kona wa tin. Me more deep. So that I'm like I say be there was my jam mintom. Yeah, so you offer me shower into the BBR be fine. Yama Kumchacha so and Traso. My name is Prophet Kumchacha. I'm listing Alligators Sport on Adom FM 106.3 FM. So you listen, Prophet Kumchacha. I'm listening and I'm here. God bless you. Amen. Sisi. Other for me didn't Sisi Chum. That they be Alligator Sports. There's no day minty irrigated because me tia manage na me stress Nice one. Nafi of a peninsula emurum. Program one Denny Sham fast sports one irrigated sport Adom 106.3 FM. The famous John. All right. That's it. I'm your Kwaba. Akube Joso. When I'm saying, I'm ya Adom tempo anu dey just ya nwem anisa. Nice. Say the corona na esu to pani kura usu a corona su no wosoro. Ti ya nte wo de no. Say konya malaria kura na obi an sheda mboso. On for yare om de chew. No nche so unya malaria fashion hunu. Unya malaria san ho yare. Kwagu Akwaba. Yayo. Say bibia. Me no nyina ne di atidua ntime ho mfa me anko hu. Atidua bia yare na wie na nem frama de gya. Oh, beans. Beans too ene kokko. Adia. Fitana na kokko no. Eno kra na fitana na kokko. Enwo ne ye papa ntime anhye dan hu beans ne kala. Kokko no inframa anu odin esin fitana. Kokko yo mienu. Fitana no. Ba kokko no na eyin frama no. Anu odin. Kokko na de eyin bia. Me Onum say beans o two times. Say beans na di e. Minim say white beans o say yellow beans o say. Beans kwa ha be agrek de na soso. Nka motonnom. Frama baba won. Amase si akwa na so. Enye no kre. Esa ahoma. Da medi this same beans media da medi bia. Me who difference bia. Any problem. I think do from obia. Akra nya wa na bia be nya wani mu ni ade a. Nya dia. Asa so me tibi ye ko buza. Say maybe obeni uni za be ba Isra FM foforo no. That's 11 years ago. Na my be no police akwa o ja FM adwuma ko ye fire service. Na ano petutu ndi ye me ni Kofi Asante na kan news. Kofi Asante ti machine na ji say dey Jerry Hui. Na me wo a guest side o. Afi dey kan news Kofi Asante story o ka me so obede story na ko mu yan say wo twa so our voice. Obo voice na no. E no sorry fe kire ho. Eti na je say voice ni si o say me to aso. Enti voice ni na omia microphone ma me producer na ogina ho no e na me start here pa body egumza afidie obani obaka se de dado apa na wo me hunum se two ade wo me hunum afi ade na be gina me se me yahwe nye yi o me hu yan se me jasire se we de mitimi enu sunu oh masa enye is we de utum sa no pa wa no a wo shiri Etu Kofi Asante say won sa na oja news no na ono fa kire mu a okopem from because the studio ne dey obenya fresh air just we see abon producer na yin from abon say producer say ho eti later no and I fe dey na o say e commercial na e kire jojo na yes Anthony news na general manager ba no say what's happening na it was yeah obi say nne komo ko rest you have it oh yes who room na de nation hunu no say who is that who is doing this oba Christian you say ni amena munu na obi animu tanya sa penina be pie ho na eshinu on ti ase da who say actually ho nchene pa ma menchia Evelyn Amba Wusuka one Christiana Tete me hu na che pa of Victory Bible Church Springtons branch almost say omutie dwumadi ni pa na amaka video bi wa che say 1995 at the front desk of Joy FM that time now Joy FM 95 na ohwe amapa na ohwe ne sre na ohwe le yi na enei hwe se de ati ya Mama. Sa de mi ti betwe ho sa ha o he. Me nua ba wodi machi wo. Ya kwaro te se sonson. But and obolo any problem. Na wo so ya kwara no nte na yesi na now tie. Ba se be me molo sa. Unya da trawe.
we are calling it saying you see that now. Oh, the make I don't say we too slim. Only classmate we know slim pa. Okra example. You know slim. Then campaign pass slim boy. But I'm still slim. I've always been slim. Let me say they are slim. You always slim. I've always been slim. Slim. You cannot be slim. Per our checks, you know. Obani Mamintia, me braba kono owo land. They want function and question. There be 7 sisters. 7 sisters. No, on time for dedication, but the bar, necessarily Yamano. Or say, that's a hima akosia achama. Such a way, I lay on the birthday. All right. Oh, I'm penny for birthday, dear, penny per birthday back. Akramateku, this clinic. Or the can profana. There be one watch from the can. Today is Otti, Matayako. All right. Mrs. Beatrice, I'm Pomia Pimpon. On so 85 years. Of any son of fire Kaneshi. Papa your chairman say, Mammy. And Mammy. But Miss Miko to do. Go to be. Oh, any call fire. Kaneshi police station at you on. Guys, I'm sorry. I don't know who's It's a Miminko road. No. Unim say, jogging. A wiki to be. Ubisa a doctor for number catch you Biana who say no soon who say guy improper fashion minim de few a free pussy higher con minim near me go there but a strong crime who no crown a modu what I say of any a would to a cost of crewman or see her near come on a go no more a bonnet to a Jawa oh now at the same way. No, they are down the Diaboko. Yeah, that's to say, yes, I can't. And now, where the young go straight to the point. Let me say, at the same, a course of memoir, ya council, a bit more so munya day. A biana, a betui. Now, what day a banner say, and your biano again, the best city of the man, a coffobesha, Sabo, to a brana, a dance on Tisa. Yeah, said we cried the original one, won't see. I'm saying 5 days, I say 6 days. Na me sorry, ahumachino na me nyako. Sometimes ayana me do phone so many na majaba akubi se bia emergency bia yehwehwe me. Enti me ya call phone ba me fire. Eja unwi. And I'm say aden by this time. O say eja ko social media. Yes we you do photos the beer she had the cab out to say when you accident to Kumasi Kwan Swama Utrinati, Utinocrade, a minimum Kwan Wako to Roma, Utrina. Naminia, Meno Kazay, both root in Isimitri Swamino, Mekon Swamino Kazay. In Yet, they can say, well, no only part that's a near Niasha, that was ship to Krum, a creative field did ya talk. Ini paso na eba sa no kra eja we dem ntwa na anya bia no na entemu bi no unya kwanhia bia na bia oka ho twi bi kakra bi kura mpo bi sira se na sa tam na ba na 2 days ni kura no mi si from na hwe se wi aba na se nsuo kura to mi ni ba bia se mi nhadam pe na ntianante bebre mi ni adamfo pa se madam fo yen kwotana mi ni bi da enti se nya adwuma na me koya me pie da wo me bia me wian se bi obi a power ho na me titi bi na me hwe de ekoso o man anya sa me pie da disa me koye bibi nti na me pie me tu ka me ko ba bia for 2 days ana awia kwa me hwe wow eti aya me wa kakra afi na me ma frɛ abusia frɛ we frɛ wo su eti ni me free sa no pano me suso phone ni na je phone de bia jame wodi we to so na wo kura we mu we to so na kura we 3 days no na me chese course amafa no enye so say communication for no kura bet me afa course sa asemu na ejako ade hadwen na one thing wo musu no say Ghana fo nya yes ade repair na wa ma umpa bo mu anye dia em say obi a omo de di na still grinding lumba omo ya na chese still but omo aka no omo nya de omo anu sisi sa afi obe ya na afi ogbo wa say dakora na unipa akona mpa no yempa wa kan chinegu etuwe say na no ama umpa bo mu aye den na
timi atwitwa saa de mu we ka ho a yesi mpanyi si wutrim pesa 70 amonku na we ka ho mprenum na ache yamfa mbawe de ano ayedin ana ano ayedin no minim se menya nkopɔ amesom no mitrim pesa me no obi ani asem nkasa ntia panyi enti no ode me nkwa beche me na me nkwa ode ache me no me nyina ame ansa na makɔ na minia ade a ma mani gi yensa anopa na mu no na asɔfo ofre asɔfo pompa ye sa abre no edi gumi so no na je se mani ade obi obepre bia no onkatefo no enkokwa na okan hyira asem okan kwatentia asem ana na be kire me nti nyina mu no maso na mnim so nyankopɔn so no sabi obema otamfo ne nsa agene na de na ha me ye Ghana de hye metiefo madofo ye free asankragani abochenku Germany abochenku ye UK ni ye fre New York ye fre tetenkru be Ghana be bia fre odu kra fra omo pose ye enyo no munyo na tefe asam no atenya nkasa etimi nim ni pakura wo yesa brothers na bi ana sabi wo afakwati kwa o yesa na we de wa wipu no obetege na eja anya bia wan kasa no fast wutimi ye kakra de toda me mini padua na nkasa no me kire me say yesi mitimi ye me sedam se be aduane bibiri ana aya anka be ma de minta no pa no betimi edidi ntem kakra ya de ba toda mitimi ye enti yeguso adofo bua me mpa be na mesumi guso yo ene ya na wakoso ana ya na emom no saa de we ya de bia ha dwen wo mamu ni titiw pa na ni mo na mo so mo kan wo beboa ama tamra na ya hye no o ya Ethiopia ya ko me gina djom ni panyina ni bia si nyina na won pacha no nsuwa ya hata na wiamu ne wiase nyina hu sese we no bi saa na hye kwa because we be to kote there bi no de panyi bi wa super panyi bia no wa creative and panic bia beto system no ono anim say sabi kofi edu de Ghana for penasem edom ani san pa obia o tin ho asem a obeba ko nti o peti ni say book ni na you can say when YouTube no a na de tia no on de ode pe ukotia na de so wanya ne kaka ba wo yesa na wo so no say me masu no musu no o de ase o mu no so papa de nya de kro mbe hu ni bi me kata to mbe da de video call so enti abata na ha gen abusuya fra me o mu nyina bochenku o musu afi o mu teme nka ansa no mu bosia o mu ni age o yesa na de o how bi na ba beto sabi eti se nkola na okay omo bibia e fine o mu nyina yo okay o ma hu se nye sa na tie na nkola nse se omdodo esen ayo kwa ada na ndi aduru so sire sa ayo kwa okay eja ko di omu se unu se Adom FM de ekwachi nipa dodo na tie pa nti we de se de na wa ka se ye na de hu jimbi ne yehwe no asem ben na beka futuo ben na wo de ma se be na omo a ede omo hyehye sa na emanim no ombe hu se nya de pa na omo atwe ho afiri hu de metimi aka akire Ghana form se be emrante ne mabawa ne sei social media na bae no me gidi ye say nke ba bebu adwumaye e ba bebua ama niema bi ye den no aye ntema maye nemum amba e be say oman e be say nipa begu nipa ho fin de animgu ase e bre nipa enti de omudi social media no eye no omuntu wo mo boase na no nya brabo ade a obeya na me amfafie ni achiwa sese mra wo ho ye betumi du akwa afie ase no onwe ya wuntimi nkofia na ase emma na obra no wetwa ho kwaso itimi srom ye bibia emfanye de beboa Ghana na emunni nipa na beton Ghana so wa mansan nim na nipa nyina di tia behwe se o ma Ghana o ma konkron mesre wo mo so munni saa ne man so na kwati kwan wo de fa emwa ni obi di social media no ohoro pe
no o di panyi bi atem ni nyina wa ye ni tere wo mun tie menu ma asem kakra na tu nkotre de etre medama yes so that's na eja ye ja wa mo akoi say covid yakoba ne ade na movie ni enwum yi say na say wo camp no esi akofa ninia ye share covid nanimu a wa hwe ya mobla enti kwa bia so ye baba bra se ma ya ne ye bo ham ye bo wa ye ram no kre enti ye be di empanyimfo aka na ki na mum ye di nhyehyeye no so na ye di nhyehyeye no so a ebi sabio ye ne yade ne ntema akwan awa na mum ye ka se enu nkwanti enye adwuma dia ene wan hwe ya wonu a wotebe bi no wo sere ye titru ebaye no obi bia lo to dum bia no obetumi aka chem se ade ne affect no obi ye stage work bia no obaka chem se ade no ha no oh titru wo mo ekoto dum e stage so ni ade ni pa ku na beba ni pa isu so obeba ye social distance ana afi class mani pa bebre emumu nye ya ebe de na jesi wetimi akwakoye program ye kwa de yedi kan loki 3 weeks and sana lockdown na nkata enti ye de ebe yi ni de ye nye adwuma da but ye to ye hwedi nyame be na wode oman ho ache ye na ya di we free so na omampanyin so etimi amakwan ma da ho amaye say isi bi obi etimi ko free say de omampanyin ye no wan hwe ya won ti ase na nso so no niye an wo hwehwe etimi sra wo munni so ye nro ye nsa sanitizer sa hodo papa na ba ni nyisu nose mask ni nyisu social distance ni yama ni adwuma ye ne dia I think say ya de no be free so akọ Ajako ya beda was enre me so me da mo asepa all right Ajako na yete ne nka no wakasa say or sounded more mature than political like I say obia my pen level of interview I don't know the right words to use, but I'm really enjoying him. In the building. I feel like Jacko right now. Yeah. Matt, Ofie Shabache, or say he sounds like General Mosquito. I wish him long life. Yeah. When he said me friend Jano. No, see me yes ya. Say you mo to dey any nkomo so media be kwan nche you. Na so okay me mani si madu. On fa nwodwo ho na ye ne nkasa. Na lockdown ya se me okay. Opani say no. Apart from social distancing, ye huru ye sanitizer ni ade. Preventive protocols and penny for the amaye no. Amanfo so show mo ho nkyene. Ati say ebi punu o mo ho, ebi nom concoction ni ade. But corona be konne mana bre. Because if you am I say nimtri no no ni ade na nkofo no no mu a wo impunu sa no obani nya easy o bare che say tell leg no wan awurade nyankopon yesi say so one so odi dance e pa o sa so opunu no wan o sha ase so and na me go for bi no tua o sha no tua no tua no o sha ase so ye no agree say what down now sisimudin no no atua no we say what down now sir ade san ona o say ye boys na kan wani mo pa say kwan nimtu ni do faso o ba ya ma go fa kono mi tire okrumo nyina ade a wo kan ahwe ya nimtu okrumo nimtu enya poison asema wo kan ni ma bi ho wan different because ma hunu bi da say kasa je bi etima oh kwa me say enye nimti ne nko a obo akọ video ni na enya ene mo fan kan mo mpreko eba doctor mi hospital ba ku na mo kan libido asemi na papa obi an kan libido mpacho that's about okay kan libido then now can say that so be me ye dia no teze wo libido ene obi dia libido de kita no so kwa ku tesi am no kasa papa bi ho akere ne pa na ho akere ne se ono ye manager ye NHIA what you say National Identification Authority na papa no tape bi apie o say NIA na NH eno de no ye no eno National Health ho ano wo ono e manager wo na corona wo so no na me hwehwe abeka akere wi
na kwaku asem nyina on say tifiri oh story no o ma ye the voice ni bibia o just send for say Monday and men fan san tutu man nyinya so the voice o me dey share Monday nyame adom a o be do Monday o ma run hu bibia che say voice abra o dey say come ba voice no bibia e be ti voice no kakra ma tie o sa say if you go see Monday there ya na o person o do nsa kama nyinya da bi ya no be ye o do nsa tum dia iso di nyina o ne ze o kwaku papa no akwan ya odi abayo ne fa so no da bi di kan ka say we o wi answer that because say o kasa yent jade o ye no kwaku ti dem make ko sini yanse edime wa mo me sorry no wa say edime wa ya che so edime bi ana techniques bi o bu mic ni ko mu ko ekoti e sa da be ya odi voice kwan tasa na odi just for ne ba ma be voice mi ma ma je se mo matie phone tie kwaku papa no tiere kasa mu a wa hu me ko jo for your breast story no ho afa kwaku na story e be me read free abi da wo nyina voice na e wa Adom online nyina nti se say nya story but the details be on me ni obi a amuni me no voice ka o de no so voice ni nice no about them voice yo ya so on to ne bon to ne kwaku enem ne kwaku dem voice ne to answer na me kama asam kakra wa asam ne ho na menim say what she situation be you are trying to convince a woman to sleep with you be at your life nda convince a woman to sleep with me yeah convincing her to sleep with her or to for her there be oba no person no oba no da person me no oba no get ready and wo person wo ne kasa no tie ase what she be sada kwaku aso yi she bi da de ne onko bi hunda there be so je bi na okwa o yire ko ho onko konto oh there be tea da yire kranya de bi anya da bi na oba o yire ko mu mu person edu ba bi a person o ye no it is same sana ya utimi kan kwaku ma ya pole ba ko de no cry ayo ba to once me ka be to us ayo ba ho na e fine anyway be so be access to the body but you use words for the meantime say no e be na say de professor you cry you should be kwame ade na shase ni na shase ni na nya kasa ya edu wa won kasa edu ba bia do o ye akwa bi wa won kasa tie ebu wa ya action ba action mu na no so da bi we dey e bia na kasa kakra so chanso we dey eso bu o se ba ku bi na me fam pamanu so dey apa isa some kan ya mesre kwa say we say uncle ne covid mo ayo nguvo mi no covid mo UK me chia no na kulu so onu so agra e o so tu obi nya ne ga ne se de no bopulum oh ya o de me ba ko o pe gala bo o bopulum nu za kwa guya papa ne chese se ai ga ne ma ne kra wa ma ne beta from the manager sa na okasa say sa chese why is that story na be o menye kwa ku se hwe hu yie ba bi e be ko bia no recorder some no na ko ba bi sa ye den oh unko ba bi say kwaku papa no ya smart a wa hu ko be hu se ga ne record no we se ga ne kasa wo tiem mo ma no de okasa no ma tone tina kan pesa of voice ba ga ne okasa wo tiem and again no so bi obi so be review anya gbe na be dwane afiri ho ono ne kasa be almost 35 minutes you have to go anya ni nana obedwane sa David kwaku anya ni nana let me put this advice across so dwane ne be here I cross there's no word in the English dictionary I cross there's no I cross no a mistake ana me say across America. I mean, say 2 words now. You across America. Okay. I delete I cross. I cross. Just across way. So you cross. I want to put this advice across. Okay. Advice and say obey be person you be sir. Na akwanya wo so betumi apia. Enyina ho. It's a voice and out here. Obey dem so no lock voice. Baby lock it down. Confined place. E bia watuki. How would you know? What's your voice no? It's not about voice. Dabiti voice now they determine say senka oba no so idwane. So me my video now show one say you be don na to no oba no ko no down na ka we I will understand. Kwa make asem nchiro. Office setting. Fine. They make me man dey kura switch wo ho. So what my switch am na adwo. Ntɔhwe no wonya so ntɔhwe wi ese nkate e ho den a o wi ane ho na ebe eno asi ni chase bɔkɔ to switch sa switch no manual switch e kama
madumo mic no adeɛ bi wɔ hɔ a ɛnyɛ mento mani timuma wɔn fa nkonko pranko saa de ɛyɛ serious ɛyɛ serious saa de osɔ no so bɔne pɛ wa hwɛ hadwen ti ɔno so bɔne etu yɛ saa na ɔba no ɔyɛ saa no kan bia no so ntia so okay ɛne mamero ho kakra ma bije etu onya ya ukura mu a na onye ma no mienu pɛ o de double click unya double click ni say ya I don't know I don't know o fa ba kwa na fa double obedi ka atan owi a obajo nso owi I just the next day ebe na bi ka say kwakwe say I don't know na say ho omo ni nyina mo na o ba na wo so ba kuma ja ba kuma ere say want nya capture ni mienu na nya ba ko kra na enu biometric anu na we Africa satintina ade wo do pa wa wo de kra wo de wa kra no wo fi aya tra ebe du a wa hwa ba ka say na say am ya ye ade so no ne dwo na omu ahodo bebru etimi dwo kra na atwam say akokra ade aye koto atwe ya wo de adwo so ahodi kakra wo enu ni funu no I say moja kakra wo na say am yare ye wa na usam de black kata so if you black kata me ko jonso na me ho pepre because I want them to me two zip ni mu no and a fire kwaku na si ade asafa ene se kuro ni nwi afi me hu se me friends fu me ko ene se ayi aduro bi ho no me powder etimi no pa be tem de ti fa me santo e fa do ani zipa kesi ni ana jeans ni efo so efo jeans ana ni zipa ni mo ana afesu na mo se o yare sa no a wadwen ni sa ne mo se adwo aye bogo te se kontomire aye de kaja ana afo zip yi ti me se me friend asese na se me boa me so friend ka huro pepepe ni bia obadi ebetimi ya papa we no matese yese mpanifo friend ni ade hadwen de mpanifo be brain e person mo do mutumi ana se de bia mo wo essence omo de aron ache a very very bad thing to do make us yeguso e ka say kura say obi wrong papa ba ko sa no ye nkuma so ba say adwuma ho aye dey say papa ba ko so no so enkran ha ya the office enye far from here ono so kura enye far from here say ne locality mu aso office na gay say me so for me to say wa ye ba be ware etimi no nya sa I say no you are not God just again in your God into Omram Yemeja. San or catches on your go. Some of the one I can't send some ketua. Members of boys with Monday to Booty, almost 30 minutes. Now that's so a patch of Iba, Tonga Baco. Sorry, that way. And no dear, and then can say, Obit me the 3 hours scrap. Or Conwa in 5 minutes. Yes, I do walk on the paper. My one, I'm going to bed when we found a paper. Made a meeting on paper. There be annoying up a pro and when negotiation was physical negotiation. Obi wa kwam he ebianka make say time wa omobo father abero working up and o sha say so no oba na chat you or the two left no the two right or the side obi on no mo so negotiate o kwade no ho be anyume no nso ye de man na no na afam ye de man ni wi anu okodware ya obesi adwuma mu awoda and the office have some go for baby. Oh yes. Baby, so be done. Yes, be abra no abra. Okay. Why you man adwumu ni nyina wa nya hwe. Peter ogoku na. Abani mama bia o ye Ghana ni a o America. Onye mfinchi aduoso baako. Na make say 71 years. A che say akoda ye de na gya no so hwe no. Nka abro ye de akoda ye gya o se hwe ne de. Say de wasi ekwa o de akoda na fa so. Akoda na be ma. Wapono. Anasa saying akoda ketwa wa more treat akoda no ma ya che no like za abrewa ye ni say babysitter ayi video no wo your friend okay okay so Adom 106.3 FM Facebook monko na monko na me ayi bisa na na mitimi hwe me cross me hu so bi akola bibia ayi bisa na say ya akola bi obi o de akola ketekete akoto ayimu a wode ade ahyehyɛ no mu mantimi ahwɛ besi ne video bi ba yɛ sɛ wo hwɛ na obi kita quality as a sorry for bi ana mo akwa ante me be almost sorry for ni bia etim pa cho mo akukudura mbetimi ahwɛ no it's been shown on
yeah Facebook one team wait me akwa akɔhwɛ viewers discretion now you nyeza ntino wo de ɔhwɛ age and yeah call twice right yeah oh yes me tell now so man ntia wo de wo hwɛ wo ka wo ma comment no because me ntimi me make us so mo hwɛ na me kɔhwɛ ho na action bi ama me ne yɛ mpɛ ma me ne yɛ Ghana ni o Ghana ni aberewa ana de sa ne man adura brochire wo to make us say ya chi no ana aya brochire o yɛ no sa papa na mfofo ne de ba papa na mfofo ne wo papa na mfofo ne wa America na omo na bakwa sem to say wa wo pen de mama no na wo da nti no at least nyamba dai kakra she has no rights to many boss no action ba ku yo ye no me yam she action bizia ekwan binum kra fa so tea omoma no omoma no se ye capture no video so a ebi ehu change aya na this made for ne ye no obu ani bufu no obo ne ba basade na yes this is bad opani the same say we are no kra e ya san akaka kra bi ayi P4P yeah enra me monitor ya botwe situation what channel na say e verdict ne ba fe almost the call August na de me titi ne say edwatoa e na manfo ba abrochire edwatoa anya adwuma ho mra na ye adwuma yes so Ghana ha no nya asema na edwatoa na edwatoa anya adwuma e mra na ye adwuma e na the one say run on the to say enti August mu no say ekoba say hearing no e ba na ruling ne ba outer na say ekoba say ekoma P4P pe e che say ye be san run at the end for na ye include P4P amana ba to abani amana be gina onya ba say pe dia P4P go be winning I'm telling you papa mi ni dia wanya woni musa me say P4P o be winning papa woni nya fan na me ni asem ma guys me chia nje man bazida na tintia o ba say P4P na say we aso bia o de open etu hu oba na anse ne pa is on no asem okwaku ayi aprosifo ye wati omonka omo kuta amrobes ensu afo mu mate na amete asabi ma me hu dwiri mi kakra se onye no officer ba ko kasa minim ne rank mum na mete se won bisa ne se na anye bia prosifo no eco training na asa ye recruitment na ana kra ye yom kra no mo kom training na ye swimming ka omo yi no o se da bia nka ana ayi depo on se pu o but I had drink and I don't go dware was as I say enko ana etimi ka ho dabi enka ho as I say etimi ka ho na fire say fire you for say omo say omo papa ku nim say onipa bia akra no ne papa mu ampa say ka usua swimming for me dear as a service man there senka sad na say I don't know say going for it no on be hwe no more adapt because very important hwe unim say obi timi commit crime na ebia onipa kono a good swimmer pa na baby on nsu o na bia ye chesi na otetom na police phone na at that point my handicap muntimi nya hwe na mo but rule of law na so ka mo na yiri ba ko na mikro mampon ayi atade baby atade ho no we base ho no na eme we base o mampon o ja se achemade ase ho no de kotade na boys no so wo ho nyina so nim sudware eti se scatter ba se pe no want to so ele nso no so empe ho etu ho kra na so nim sudware na wa dwen se obehura to mu a o mabiem en okodwo rank ayi ase wa etu o munya scatter ba se cream ye cream na ba ko sa ho de no o ba final sa ye pusha na wo ba oto no what support se wo dem mu ni biem police for the town am brand wo ba fa ni to nso ye timba tro mo e wo na ni nyina no no kwa wo dan chene dan odi wuye Dr. Mensa na enza ba fa for mpese business no ayi Dr. Mensa na ba ku bi o sata omonto omon tile ho no de futuro pa obeduru ho no wo anfi wani kwa wo na say kura me fa kura na bona so ni ma wote so a woton no eno etetem na ti ho apa Dr. Mensa obi onim sa abafa bi of farm position side boys ni we ya me ya pa they just say okwakwa mu ye adwuma za na ya ba adwuma ya se ma keki obo ade ama obo ade awu ha dwin na ebs ya sasam ne ka ebs pen so ana ya fato na anu ada ye wotema no akra me ba ebia ba ayisi agrada bi dwai afia ba to hwe ne wa ebofa enye no ba ku bi so sa wo tema ebofa mic nu ma de no electrify ne ho efa no pa ne ade kwa ko mu woni ya na me bisa say omo ti boat no so no mo life jackets bia ba
So crowd there say more can you don't and you kwanta the life jacket ko ele o as a kasa ne mani na bi warm because kwaku enso you can watch battery o hodi aguni torch life jacket enye je so so obroni akotana boat bi so otwi a won jacket you penny kwaku de make out ade bia ne nyama de ko bia ne ho akwa Matazi oh na say ayi utukwa ya enso e de kuro bi say Holland mo Hamburg no ya de a mo kana na mu say unza brofo no nam so a mo bi a life jacket o mo say that we police for o mo de time bi enso no so no mo sa ayi Nigeria ya o mo gina openi so yesa mami mi say dey akwa ye mfum so a police for mo gina ba na ya o de bibi kakre de beto to jegwe akwa na to battery ni guga akoto tiger head box so oyi bi ma to mo ye no oyi tu ma o ye no say battery na touch the face police ni miri yo di ku na ti kwafai adi so so ko to battery bi aye to busy ga no say ayi touch the face na onyi ma say ayi no ya bebu mi refi akwedin one popular guy o tema ono so mo musuo sa na no adana some so we dey say boys ben musuo no so monye ya kan so sensu what wato ebi da no oyi ba ko so won chechire mu se bia battery no e bia iska battery ene ma chechire mu se police di kase battery anya battery ankasa onye police for kasa mafo kwaku ebi okro kita battery kita torchlight wase man battery to you obi oye badwen ba say mu se iska se no oka o kita battery e torch you so se ma me battery ndu o man iska na is onye badwen ba bin cancer me say we do what ko chire say mu say cash no watch eh we dey o what me di police for nya say ma wo kwa yo mo na ba me ba ka kaka kwaku na ayi mobazi asemi abawo mateo masana na menka ho asem me pese epie me bisa say akosi gos say na mo ye say oh covid ntina ho me say amanfo yi omo ne bas na see garage na me yesa menka ho asem kwaku ebiem tie garage be etra me say wo na wo dia banka menka ho asem garage be ne me ma catch house mpanifo say ko se me hu say bas as pani be na ka che na menka say mo nchiro ko se me hu say bas ne ko ba phobia ni gu akire no we na akene ya na say house pani no me catch oh there be no 4 days me house panifo kasa emu ene wan mama nka say mo chobi menka say me catch ni wie and then 4 days na jam wo ayi o oni ayi togwe crash ya o ntita me na ne kasa menka say me togwe na kasa o na ne house pani be kwa se ma kai ko wano team no na pani ai o da no pani bi ani ho bi ko se kete to ayi togwe o ese say ye adwuma o kwaku maka cho mo say ko se me hu say house pani be boni die oboa me so oboa kwaku one house pani bi aka ka cho say ko se me hu say bas na e ko no afobia ni gu akire a me boys ni gum na me tete say ayi money ayi umbro contract na ba be wu nti ze mbe kotokokro ko umbro nti ye wan kotokokro ko pe umbro di ase Adidas kotoko ko pe umbro di ase busa mu yie Adidas umbro say se nyane mu ani bre dabi se busa mu yie me ba se kotoko e kwa kwaji umbro na omo kwaji be ni yie cheze de mo ayi umbro mu anfa match papa be 5 kra se me boa mada body ebobi okro ba na ya mo biara ana me kan say ko fa mo match papa be 5 kra kotoko na ne dia abotu e good match dia kan nyina mo kwa poto na was apart from match on the body when papa bi ya Africa ohima ayi ya Africa ayi abreje wa ana abreje wa come class of room obedi why be grave say ade abaka say ba bi say we say kotoko say umbro na league ye etwa mu wa he ba bi amoda de ade ye twem say right after election campaign and now me wana me say me what do you ayi to ba bi campaign na me fa league game na me ba bi hazo fogu I don't know what that first now what that first yeah da pam mumienu has ne kotoko sa league we ndia mugum ho ani mu ase papa na ye body kwa match sakana do so obani bibia betimi asi ye never say that also for pon wa sha ayi enkom sa fi ye mo afehwe dia fi ye ada afi ya bawi mo afi ponie kwaku bon ye mo nwie ye itu timi ka say mine went me ehu say by ye fresa bibi beti by na ho omo mutim bo so nkoma president for kura wukura hu corona na ono obi hu never say that for no yeah semo kwaku all right obani mi si a help you yeah fast like say ma Nokia say omode Android phones aba Nokia e dey Nokia ne kan say Nokia
Me pacho say your Nokia your Nokia 7.2, Nokia 2.3, Nokia C1, C2, and other sleek Nokia Android phones are about long-lasting batteries. There's how more megapixels and no more about Timinia clear and quality pictures and videos. Now it's YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and then other apps. No, very very well. Pa. Mansanka DFI phone shops. How do you know? And they'll do any chair or dock traffic light. Oko Georgia phones are also share a message or being. Or the Oko Casamen and Missy Bihuno or be your fine. Oh, ubenya bia to do bi ohia bia bibia be fine na wajo there Nokia connecting people na enwechi no as they do on yemfa ema Go TV or say naming country or say ade kese o wa akwa ketwa sa na abetwintwan na muta ede there be but what they answer be choose Go TV na wetimi enjoy the best football leagues our year super sport so na bibia so wetimi akoye e de amount mens like ma onsanka e Go TV decoder and full set for only 109 Ghana cedis na face wa upgraded to Go Max see na wetimi enjoy more on sports, get served entertainment, get served more football on Go TV Max, and then watch Serie A na La Liga games ni na live. This one there, and your pap same be so na joint be akoshe Debbie. Wow, stay home. Now enjoy all the matches ni na Go TV. So stay connected using my Go TV app, pay body points, and now say mobile money agent be a bell. Go TV, live it, love it. As they do your echo Ediama Jaisu Herbal Clinic. The patrol and they from what they answer beba now wababe jaya share ewo Jaisu Herbal Clinic na onso ho etimia to yipa na nyina ne se obe booki appointment na ene Dr. Shadrack Kwabna Inchiakwa of Jaisu Herbal Clinic wetimi atono bo ase ahwe ye nuan mo am UK ne importem mumuki appointment na mombra Jaisu Herbal Clinic ewo Regency Court Unit F Melton Keynes, not to say UK SM NIA number now the best friend will book your appointment with Dr. No A +44 744 071 0664 +44 744 071 0664. Now Ghana House will be Friday 0244 529 398 and 020 826 3357. Yes, so a war a no a Tom. Jaisun WMP capsules. We no any adra eboa esansan we yam kama ema wo a wuntimi nya onan se de se no akwanya ntimi ba na ugya onan correct pa na enema aka oni padua mu na abesen akọ na why free and also enkoda no eboa ema prevent high blood pressure na fe cholesterol be wo mu ne excess fat and gas ni na so no ahwe na akla ni na afi o system no mu your black man and black woman booster so ho no so eboa unya bi no mu a boost immune system no e ma no ho ye den na timi fight against every disease bi e beba wakwan emu tia na wa hye no so sa e de amaye oba ye clinic na ye ultra modern machines wo it me diagnose kama ehu ade poten how ene edura ye de kanwa ebetimi aboa na bibia so akoyi ede ama na mom hye no so ye ndro no undi 12 years ede kona untimi enumbi Jaisun Herbal Clinic, the home of natural herbal medicine. Sankratui FDA 4 aimuhwe mu agya tum se eye no how bia enu afa yan kasem kakra eden a obehia cash because esika ni ho de a na niam na ayebasa ne senti na nei say from Monday de kwa de kosi Saturday every day bia no akwanya da wo so obetimi adisika titi day pa sika kese pa e pacho every day from Monday to Saturday 7 p.m. sharp ayahwe yen live draw no me check Dewa Games live draw no e baso on Facebook page eno Dewa Games now so wetimi ahwe no hu de ekọ ene de ba wo de hu hyem bi na jackpot na esi on this week say jackpot no 177,500 by 7 p.m. says sika we betimi ayo bi dia ene ye ka say what you say eti patrol you phone say na star 446 hash now was selected 5 numbers from 1 to 39 just say numbers from 1 to 39 who yimu 5 now just say na okri who betimi play as many times as you wish betimi abo na wadi say sika now call baby so play now. This is your chance to live your dreams. Dewa
or say afa asda any de ma DBS Industries Limited almost can be any de irrigated sports bro patcho DBS any or say a diner we see we now be boss no ansa na be to chance ni dia boss no kane anka nua carpenter de be good dan so wi ansa na de roofing sheet na gusu no say eno ye yusu biem ye yusu nade na nade na ye yusu no so we ye papa losing trusses ena udi guso we entise nua ena nsuo bro na aye week ana se enkanka betimi are ana very natural there be etise de etesa enye hwe eti guarantee ma over 100 years a lightweight and fat pressure emegina dan so on de me patch no eti bomode a na ma won sanka DBS losing trusses ibi never good dan so ansa na the roofing sheet aboso e dan no de ne chente botan se ti we ni tim de tim we ni bomode a re check on the Spintex road ufie so enche bia na wadu papa restaurant ekita on de bia yenkasa 0240 844-444. Kumasi from phrase 050-600-4141. Nata credit phone swap phrase 050-600-4242. Finally, as they do from Airtel Tigo. Also, still we are in the season for extra social distancing here, bay. And also in Chester, you can check on your family and friends to see how they are doing. And it is nay, and physically, untiminium and shimumukrana. And so timinia more airtime. And now say more data. Now what minimum kasamre tintin ahwe so bia ho ya. And now video calls in your day. We stay online and check it there corner there banner there kan wina. And nothing say choose from Airtel to goes big time data extra fuse extra or extra unlimited. Say be bit menya extra because it is time for extra. You the film just dial *111#. Now I choose to plan this year. Airtel Tigo. Life is simple. Adom 106.3 my idea irrigated sports ebro they are catching a dozen and try copim se no sia bebono na ya kani na egum awie o kasa obemma me extra manabro so na die na wo yi extra